Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Miyangi pakay sa uisa ko mga babaytano sa private message na ino baka pakay aso mao maabisita niyan na baka pakay sulid sa maskita. Okay. So duanan ibuntal. Okay. Waya kasulyan sa masgita. Nagyang kuto adna kailangan yanon. Adna kailangan yanon na kuan lagi do sambayanga, tinilas, udi na beg, udi na adna kailangan yan ro sa sulda masjid na da mushkilon. Ino to. Na apyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyasugu yan su Aisha, la ilaha illallah. Miyasugu yan su Aisha radhiyallahu anha sa giyang kutwa maseran. Kuan yan nagyang kutwa sambayanga ro sa sulda masjid. Tigo Aisha sakan nama umako bisita tigo Rasulullah kana banganan kapaar na kino Aisha gyang utas sambayanga dalilo to sa mapapakay asar ka saged okay opmano paguntod sa kaniya nakaptembay sa kaniya sa suld masjid na daw to pa kayo mga ulama tanaw ka bita dan nira to sa aya ko man yan na lagi do ko man o majujunub aya ka taron Allah subhanahu wa ta'ala wala junuban illa abiri sabilin di ka pa kayo pamaagyan ko ta majujunub o baro di ipamaguntod-untod inon tabu pa makamatag sumasagad o di na di malaya-laya kaya pantagas ang kuto masjid inon tabu lagi duta sumasagad pa maadna ko niya sa masjid adna kailangan niya sa masjid na pipa kay ron to agamatan ng Islam so masukap tambay niya sa sulda masjid kapag unto niya sa sulda masjid apti ba niya na sa kaama o mabisita na dir ko to papakain o agamatan agam Islam apyaso mga ulama tano na inifta irananan lagi di Sheikh bin Baz di rananan papakay nagyang kanana kaptembay o di nakasuldo bubay sa da sabab si iko masjid wallahu subhanahu wa ta'ala kagi so masjid wallahu subhanahu wa ta'ala na darpanan asuti di kapakay ubon papakasul dagyang kuta manusia ada makasuti na padsagang kuta mga manusia ada makasuti na gyang kuta lagi dang kuta miya junub gyang kuta gupan mimbawata gyang kuta mao maabisita niyan na ayad na kailangan taralbi ko muslim na sulid sang kuta darpa asuti nas kanyan na masusutis kanyan mambo wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.